kazati. Najbolje da ja vam dam mikrofona pa vi ispričajte svoju priču. Evo, mi smo Sirova Katalena. Došli smo vam pokazati kako su se kopala korita, znači koritari. Tu imamo i pralje, znači treba korita skopati. Evo imamo i sadiće, povrtelja, pa treba i pike napraviti, i toporice za motike, svega Boga kaj je trebalo na selu, se to sve ručno delalo. Evo, nakon kratkog intervjua sa Gorazom malo. Da. Evo, znači, majstor kopa koritu, jedno je već napravil, sad dok se zasuši onda pe finiš malo i evo majstor dela pika, to vam je za pikati za rede, kaj se sadelo, evo i za motiku, ta majstor dela držalo. Veli da je polautomatska, gore digneš, a dole sama ide. Čestitamo, odličan prikaz života na selu, a moramo se ide res isto tako, pa korita nisu izišla iz mode, još ih ima. Evo ih gledajte, sirotinja. Evo, majstor vadi vodu, mora ženama pomoći, rekle su, evo viće daj vodu, već joj je presušilo, neka joj curi stalno. Vinko šute, dođi draga Ljubiću te. A, se vidi. Lijepo. Samo nema Jelena. Jedan je, a? Jedan je na zdencu. Došla pokazati, dakle, ova udruga, Selski život, a tu je nova dva momenta iz selskoga života. A da, evo, znači, tu se pripravljalo kukuruza se spušćat stavana, evo, bača to spušća stavana, djeca moraju trebiti, rekli im je ako ne budu trebila da budu klečali na kukuruzi. Onda strebljivati kocenje, a evo ženski del, oni su ovoga presejaju koji nisu dobri, pa onda majka malo pohuve poplete. Ja šima je zraz išla, kak se veli. Da. A evo imamo tu domaći, odite se zemlji, domaći prkačo, znači, kaj je? Jedan sam ti gospođu. Bravo predsjednice, bravo. Bravo. Čestitam. I ja čestitam. Neka bude veće penzije, izvolite. Bravo. Na kraju moramo dodijeliti nagradu za prvo mjesto. Ostao je još samo jedan picok. Konkurencija je bila velika i teška. Morali smo odlučiti koga nagraditi s ovom najprestižnijom danas nagradom. I odlučili smo se za predstavljanje selskog života u izvedbi mjesnog odbora Sirova Katalena. Molim vas da dođete i preuzmete nagradu. Kad smo najbolji? Se moramo i mi izuzeti. Budemo opet složni kao što smo bili ova 3 dana. Hvala vam lijepo.